Goma ni hatari, Goma ni hatari, Goma ni hatari. Goma ni hatari. Goma ni hatari, Goma ni hatari antuka. Bale wanapotea njia, wametawazaka wanaendea, wametapotelea njia ya Sake, wametapanda. Goma sai wasiwasi iko mingi. Ona dakisi ile bora ipige tu sai. Ni danger. Mzima sai. Wababa na wamama, kwa nini mko hapa? Munajilamante sana, munapiga kelele. Nini ndio inaacha mko hapo? Si wakazi wa Goma tushateseka sana. Guvernema tunyanyasa, haichague kitu kijiko, telefone nini na wanabeba. Na mkimbizi naomba alipie pla, alipie sahani, alipie kijiko. Ni urugamba rw'injyana muntu, urugamba rusaba gutanga amaraso, urugamba rutuma hari bamwe babipfiramo kubera uburyo ruba rukomeye, ariko kubera icyizere bamwe barwanana bigatuma babasha kugera ku ntsinzi. Ni urugamba M23 ikomeje guhanganamo n'ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, FDLR ndetse n'iyindi. Iyo mitwe yose igahuriza hamwe bakarwanya umutwe umwe M23. M23 ikutusaidie, tutapata msaada M23 siku gani? Tunalia sana M23 tusaidie mji wa Goma. Pourquoi Goma tu ne sois libéré? Mtusaidie sana vraiment wakubwa, mtusaidie. Na sisi tuko wakaaji wa Sake, tunasumbuliwa sana manyanyaso katika kambi, mahali ambapo tunakimbilia tunanyanyasika sana, na sisi tunaomba M23 ike tusaidie, itupatie amani, kisi Ruchuru iko na amani na Lubero, na sisi tunaomba msaada M23. Tunalia msaada sana, tunateseka sana ndani ya Goma. Njia yote bazalendo wanatunyanyasha sana, tunakosa amani. Tunalia msaada, mtusaidie tupate uhuru. Sababu gisi Ruchuru iko na uhuru.